ariko niba unkoreye ikintu gituma dutandukana njyewe nawe ngomba kwirukanka niruka direct uja cakundi gahunda ni kwimeze nta byo gutinda mu bikomere nta untegereza ngo urebe uko ngo namaramutse weya ufata ubuzima bwanjye n'urukundo rwanjye rujugunya hasi undi ahita rutoragura twikomezanye. Reka ndakubwira ariko byari bibabaje nababaye pe nababaye kuko nari ndamwizera ko yari umuntu nizera utarikunda usanga bagiye gukunda n'umuntu atagukunda atangiye kunkerebura no kunshanganyikisha kwigisha no kunyigisha. Exactly. Ni mwicare mwige turebere hamwe cyadufasha kugira ngo dushobore aba bagore ntago byoroshye. None umva ko mugifina mwe muraconka even ku myaka mufise muracate gufina murateta muracafinye muracara abana muracashaka ko mukira abagabo bakuru. Niba ukunda ukaba unikunda ukwiriye gukunda kubera ko wikunda. Of course. Igikomere watewe n'umugabo uzakivurwa n'undi mugabo, igikomere watewe n'umugore uzakivurwa n'undi mugore, igikomere watewe n'umukobwa uzakivurwa n'undi mukobwa, igikomere watewe n'umuhungu uzakivurwa n'undi muhungu. Igikomere hamuje mu rukundo umanza kwanza gukira ugakizwa nande kumutari ubundi muzakundana ugasenga gena musenge ugasenga si Imana izasimbura umukobwa cyangwa isimbura umuhungu. I'm single and searching. Hey. Kandi kurondera muri serie. Shakuri, I don't want to joke. Kunva bitoroshye kujera umugore. Nubona mu kwezi gwabona nko muri iyo ndwi ariko aragutuka. Muri indi ndwi atanga gukwegera. Nushubibona nawe cyega cyutangura question mark tuvuga ati nigiki gihindutse ko ejo bundi wari kuransuguma ari kuramerera nabi ubu kutangwa kunyegereza nawe rega nk'ugucuca ubwenge nse guca ubwenge mukamenya abo muri kumwe. Ariko rero Joda reka nkubwiza ukuri nyene muri iyo myaka ufise n'udusoni kugira udusoni umutima ugutera umutima umutima ubutera bumva mana anyway mugabo nyene yakuhobera ukumva uratuje ukumva reza butterfly munda. Reka nongere kubifuriza kugubwa neza mwese abari hirya no hino ku migabane itandukanye by'umwihariko inshuti z'akadasohoka z'Igihozo TV mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2026. Ngewe nditima mu Jean Baptiste kuri umbonye bwa mbere ariko kandi nanone abo tumenyeranye reka mbashimire mwebwe mwakoze s'abonner abakora comment abasharinga ibiganiro byacu hirya no hino mbifuriza gutangira umwaka neza uzababera w'amata n'ubuki muzahahe muronke muzabone byinshi mumpeho nanjye nzabone byinshi kandi mbaheho dusangire biryo habisangiwe. Rero ntago ndibuze kwibanda mu magambo kubera ko ku ruhande mfite umutumirwa uryoshye cyane n'ubwa mbere du hostinze umwana w'umukobwa nabatangiranye none umwana w'isine ihogoza ikibasumba nuko se kutitabuguza abasha guhoka umugabo ukabyara we nyine nyitaho kandi nawe undebere bebe shushu mbahaye ikaze mu kiganiro rero mu kanya gato ndabamwakira bibwira ariko nanone nagira ngo amwenyure murebe ukuntu aseka neza amasaro agaseseka ako kantu urakazi n'ubwa mbere ukumvishe uraseka amasaro agaseseka umengo bisa nk'umuntu biraryoshe hari ukuntu kubera iyo umuntu aseka black biba biryoshye bimuta neza bifise ishinya y'umukara hanyuma rero abagize ingorane ntibayigire bajya kukitezamo ariko akabe na original tikato bahafi yacu rero rubane natwe ngiye kumwakira mu kanya gato yabibwire amazina ye ndetse tuze kuganira mu gisate cy'urukundo mwese ngamije kugira ngo turebe hamwe ibikwiriye n'ibidakwiriye. Ese ko wasenywe ugomba guhora usenywe? Ese ko ukundana ukwiye gukundana gute? Ese ko wagize igikomere mu rukundo wabaho gute? Wowe ukigituyemo wakora iki kuri uyu munsi? Nibyo tugiye kurebera hamwe rero n'umukobwa mwiza twicaranye reka mbanze mwakire abibwire. Nikaze murakoze ndabaramukije aho mwerereye mwese banyita Jodel yego abandi umurundikazi yego ese umurundikazi n'umurundikazi bitandukanira umurundikazi nico kimwe gusa bivana n'ukuntu bivuga ufite kubivuga woroheje umurundikazi
ubwo rero ariko Nakasa. wanze byari by'abana beza abandi bavuga ngo umurundi kazi Hapana nzi umurundi kazi woroheje nakugumya nakuforcinga no kubyoroshya korosha ndi umurundi kazi okay rero Juda Ego. nikaze mu kiganiro murakoze cyane Kugeza TV twibanda cyane ku rukundo ariko rw'isanamitima inshuti zanjye ni abanyabikomere yego nanjye nduwundi nawe ushobora kuba uri we hari n'abadukurikiye muri aka kanya bafite ibikomere by'urukundo yego turebera hamwe ngo twakora iki kugira ngo uyu muntu ufite ibikomere akire ese ubituyemo aka kanya byagenda gute kugira ngo abisohokemo Ego. ese ugamije ko uturebye atarabyinjiramo yakora iki kugira ngo ejo hazaza atazakomereka mu rukundo yego rero niho tugiye kuba tuganira nisere kuri tayari cyane cyane 100% cyane ariko Burundi kazi muvuga neza turagerageza turabivukanye rero abanyarwanda dukunda abarundi kazi ati turabakunda abarundi cyane kazi oya kazi ntibiryoshye abarundi kazi yego oya gishima turabakunda kazi natwe cyane nyirushyiramo akantu kakineneko nikaze mu kiganiro rongewe ndi timamu nkuko nababwiye turi kumwe na Joda umukobwa mwiza usa neza urasa n'inshyushyu niko numva abanyankuru ifyu mu kirundi bavuga ifyu ntabwo biryoshye mu byiza muto mu kinyarwanda n'inshyushyu ariko abivuga neza ni abanyankore bavuga gute abanyankore hajya urasa n'inshyushyu anyway cyo kimwe kazi batubyumva twese okay tugeraho kuganira tugaye ikaze mu kiganiro Joda yego wakundanye ryari bwa mbere mu buzima bwawe ufite imyaka ingahe nari mfise imyaka 14 nari niga muri secondaire yego ko wacanye ku maso ukiri muto mwa nakunzwe kare ariko nataye yawe irabikwemerera ubanza ukiri umwana abantu batarabimenyaga ekera ni muto cyane maneke biri serious maneka mu maneke abo nawe no mu misi oya beshya natse ku mu misi bijya byo ku ishuri nyene wari ama election byo kugira amashu ku ishuri utambuka nyene ariko nari muto cyane yego uba misi sinamubaye ariko wari muri bo nari muri nari ma election mu magambo makeya ugitangira gukundana umuntu wamukunze ute byaje biti rero urukundo rurayobeye ntumenya ngo usanga wakunze umuntu ntumenya ngo byaje gute usanga wamukunze umutima ukuntu abongereza avuga ngo butterfly ukumva umuntu umengo umengo gwaye inzoka iyo umubonye umengo gwaye inzoka so abantu umenya ngo wamubura uramukunze wakunze umuntu cyangwa umubonye ku mutima ugasimba uminzi waba wamubuze ukabura amahoro gashavura ukarakara ukumva ibibega ukumva mbe yari mu biki ari he ukumva umengo like something is wrong hari abantu bamwe na bamwe bijya bibaho hari n'abadukurikiye byabayeho ukunda umuntu ukagera ku kigero nigeze kuri level byose ni kimwe urwara byari byakubaho oya yo inoba narapfuye ariko ndamaze kugira gume urayizi oya ntago nyizi gume ni ikintu iyo umuntu wamubuze canke mwashwanye ubwira ukababara ukabura kurya ukabura itiro ninjoro ukabura itiro ukumva urarakaye cyangwa ukajya kurondera nk'uwundi muvugana kugira umwibagirwe like urabika ikintu kikokipa kugira ugerageze kwibagira rero nibisa nk'ubwaye bamwe bagwara n'ugira gume nico kimwe hanyuma rero ku myaka yawe 14 ukundanye n'umuhungu utangiye kujya wumva wamubura ukumva urahangayitse wamubona ukumva umutima urasimbye mugabo mu bisanzwe muri relation muri relationship nari ndimo kandi dufise kubonana buri 18h buri 12:00 nta kutabonana yego 18h okay turabyumva mufise kubonana yego hari ahantu nyene muhurira nko ku muhanda rero ibintu by'imyaka se guhurira mukavugana mukareba ngo muravugana mugagarara mwakundiraga guhurira ahantu hameze gute duha ko gashusho kabiri kuko twebwe
harimo indirimbo dufite mu kinyarwanda bakunda kuririmba ngo hagati y'ibiti bibiri aho twakunda by the way aho hantu hari igiti hari hagati y'iwacu niwe ku buryo hari iki igiti cy'umwembe ariko ibiti bizarikora nyene hari igiti cy'umwembe so mufise guhurira umva avuga ati aka message duhurire ndasohotse iwacu nawe sohoka duhurire handi ku giti muri make mwari mubiziranye vraiment hari ku giti cy'umwembe yego mbwa ari ku muhanda mugabo hari ku giti niho twahagarara kubera iki mwahisemo kujya muhurira ku giti kuri je ndibaza kubera oya nyene kubera nta tara n'abantu b'urupangu nyene mushaka ahantu batabona hari amatara ku rupangu rero aho hantu nta matara yahashika rero abantu nabo babarera babacaho muhagaze ntibamenya ngo ni wanaka yego ni wahariya uya ubwo muravuga mumeze neza yego hanyuma rero bizitera abantu baba mu Burundi abantu baba bamaze kwinjira mu mago so it was umva abahaciye bavuye nko ku kazi so tukiri rero muri cya giti kuri wa mwembe ntunkwepe akantu keza kahabereye kagushimishije nakaye habereye ibintu byinshi ntacyo mbwiramo kamwe habereye ibintu byinshi pe nyine mbwira ko wibuka kari hafi ko mbona uri ku download nka gushaka kumbeshya ntago ndikunda byumvira gutsa nyine urumva uri kumwe n'umusheri wawe muravugana of course musakuyana nyine muri iyo myaka ufise n'udusoni kugira udusoni umutima ugutera umutima umutima ugutera bumva mana anyway mugabo nyene yakuhobera ukumva uratuje ukumva reza butterfly munda emano kumva umeze nabi yego mukagumana ho kugira amajambo meza umengo urasha kumahagarara gusha nka 2 z'ijoro mukuvuga niki yego ibaze kandi mwibere numushobora no kuba mwicaranye ukumva by the way ntabwo twicara twarahagarara gutya ntimunaruhi uruwa uri mukundo ntago rurusha nta nzara wumva ariko rukundo niyo wasanga iwanyu baruye ibiryo babimaze nta kibazo wabonye sheri uzojya breakfast ejo aha byari biryoshye ni ku Jozo TV rero nkuko nababwiye ni Joda turi kuganira ko uri wowe wasimbutse ukavuye hano n'umukobwa witwa Joda mundi kazi mwiza tugiye kuganira tujya indani deep mu rukundo turebere hamwe uko bihagaze ku ruhande rwe ese ubuhamya bwe mu rukundo bwo buhagaze gute tubirebere hamwe tuze kubisangiza wowe utureba kugira ngo bikukorere isana mutima wawe Joda imyaka 14 yawe ukundana n'umuntu mwamaranye igihe kingana gute mukundana twamaranye imyaka 5 5 mukundana uragenda winjira muri 19 mukundana imyaka umva nari mfise 14 abo nari mfise 13 13 14 15 16 17 kuri 17 niho twatandukanye kuri 17 byakugendekeye gute mutandukana aho ikosa ni jewe niho rikoze ikosa ni jewe uri umukobwa mwiza ikosa ni jewe kandi anyway kutambajije impamvu mvuze ko umukobwa mwiza urayizi ni gake cyane umuntu yakosheje yagize uruhare mu gutandukana n'undi abyemera usanga twese twigira beza dushaka kugaragaza ko twahemukiwe twababajwe ariko kugira ngo umuntu avuge ngo ninjye wakosheje njye umuntu wambabaje bwa mbere mu rukundo nagize amahirwe nanjye arabinyemerera arambwira ati mbabarire yampaye impamvu zidashobotse ariko byaranshimishije uwankomerekeje cyane rero iyo nza kugira nk'amahirwe nuba kambwira ngo umbabarire ninjye wakosheje niba hari igikomere gikomeye ni ugukoserezwa n'umuntu mu rukundo ntiyemere ko yakosheje niyo mpamvu mbwiye ngo uri umwana mwiza urabyemera ndabyemera cyane niwe wakosheje ute kugira ngo bibateranye mutandukane mumaranye ino myaka yose
je rero nagize amahigwe nkunda n'umuhungu utuje urana iyo myaka tuba turimo ntiba yoroshe ibigoye cyane abari imyaka igoye ni imyaka uri muri segondere uba umeze ubushushe ubuhinda umuriro cyane so rero ngira amahirwe nkunda n'umu type utuje cyane so rero nje nanjye nkagira imyaka rero yo ishushe nakunda kubyina like kugenda gutamba kubyina urabizi ubwo ngo cyane nkagenda kubyina rero akabyanga wabasha no kubyina wicaye ugiye kure nyine it's okay nuzi ko umuntu ashaka kubyina no mu mutwe byose ni mu mutwe do ndabyumva so rero ntiyabikunda twama twabishwanye cyane so ndabizi ko ikosa ari jewe yego warikoze yego kosa ari jewe naramunanije ikosa wakoze ariko nibanga cyangwa ni rusange nibanga wamuciye inyuma oya sinamuciye inyuma gusa naragora no aha rero kugorana ni igikorwa rusange ibyo byo kugenda nko mu mashow y'amashuri nyine we ubwo ndabyumvishe neza we wari sharp ushaka kwinjoyinga igihe cyawe ariko washaka kuba pose nawe ashaka kuba pose kandi nawe umva ukujya umuntu uri pose nawe ushaka umuntu ari pose ntago bihura ntago babihuye rero kenshi twarabipfa cyane so munyuma nyene biza ariko naramuciye inyuma uzi impamvu bitari kubura se muri iyo myaka nyene namuciye inyuma nyine ariko uzi impamvu bitari kubura wenda no dukurikiye abonereho kubyumviraho iyo ukundana n'umuntu mudahuza ibyiyumviro by'ibyishimo sometimes ushiduka uri kumwe n'abandi utanakunze ego noneho bagaprofita cyangwa nawe ukaprofita ya okaziyo bitewe nuko nibo bari hafi yawe mu gihe cy'ibyishimo nibyo siyo mpamvu usubwa yabiteye nibyo kuko umwanya munini wasanga ndi muri ibyo byo kugenda n'abagenzi we ntababirimwo ubwo umwanya wanje nawe ni wa wundi wa 18 ubwo kugenda ukura niko bihinduka so nje ndibaza ko ndibaza ko ukuntu tutahuza mood nyine nicyo urebye nicyo cyabatangije kandi we yarakuze maybe yaramaze kubicamo avuga uyunye afise amaraso ashusha aracashusha ariko gusa yarankunze cyane yaragukundaga cyane yaragerageje kwihangana mugabo nanjye nkuba nshavuriye ndakariye nkabura amahoro urumva ko nari ndamukunda naho nari numva namukunda mugama andakariye nkumva umengo ndabuze amahoro yego ni ibintu bisanzwe ko umuntu akunda undi ariko ntibahuze imyumvire n'imiterere ugasanga umwe akunda gusohoka undi ntabikunda uyu nguyu akunda kujya gusenga we ntubishaka ni impamvu nyinshi zibaho ari nazo tuza kurebera hamwe hanyuma Joda mu myaka 5 irashize ubanye n'umuntu muratandukanye ku mpamvu zawe andi mahirwe ya kabiri yakubayeho ryari yo gukundana andi mahirwe navuye mu Burundi ubwo navuye mu Burundi naje mu Bugande yego narakundanye no twagiye kubyarana ubwo ni mu gihe kingana nka gute harayize imyaka nki 3 cyangwa 4 uri wenyine nije nyene 4 cyangwa 5 ine igihe cyo kuba uri wenyine mu rukundo cyarakuryoheye cyangwa cyarakubihiye carambiye kuko naguma niyumvira rero niho nace ntangura kubona yuko wa wundi wa kera umwe yankunda like ubona size ndabyumva umva niwe nibwo watangiye kubiha agaciro ntacana ngo kumva urukundo ntacatangura kwifuza rero rwa rukundo yarafite rwa rukundo nkagwifuza nkarubura wasakasaka mu bandi ukabona ntibikunda ntago nigeze nsakasaka mu bandi ariko nari nifuza basi nk'undi muntu umeze aza akankunda nka kujya nyene mugabo uramukura he uramukura he byagutwaye imyaka nk'ingaho umushaka rero nawe nashatse gusa byagutwaye igihe kingana gute wifuza umuntu nk'uwo utamubona basi mu mutwi wanje naba nkumbuye wa wundi nasiga yogo niwe numva ari we nshaka so ngenda munyuma haize nk'imyaka 4 nyene ndabyikuramo ndiyakira ko ubuzima n'ubuzima bitagishobotse nta ntibishoboka
ntago wigeze ugerageza kumugarukira ngo urebe ko yakugarukira nawe ibihe musubirane nyene oya ibihe umva wari kure nanje ndi kure ntago mwari mumaze kuba mu- kandi sinshaka gusubira iyo mva no ntibyari gushoboka Ushatse ubwo nayo kumbwira mfise ngo- kumuvinga on nawe twese twara moving on aha ushatse kumbwira ngo uyu mwanya umuntu agukunze ari kure wowe uri muri en distance ntago byakunda ndamaze kugerageza relation à distance ehe ziragoye ziraguye ntago zishoboka zirashoboka kuko hari abazishikamwo bagashika muri mariage je ndabazoja muri relation à distance sindabona zikora hanyuma bikugurirahe tukiri aho ngaho haba ikintu cyitwa ukwizerana uri hanze ababona to kwizera nawe uri ngaho umwe ngo to mwizera so hakaba ico kibazo ikindi na kibazo kiba gihari na communication mugara ndibaza muri je ndizera yuko iyo uhuye n'umuntu atahura relation à distance irakora kandi bazakari irakora we wayishobora ndamuswigerageza yaranze nyine okay muri make ntiwayishobora je no ishobora mugara sinzi ngira sindabona umuntu ari perfect cyangwa wiwanje nagene uwungene ahantu ndi rero ahantu ndi tuve ko ntaramubona sibyo ndamutse mubonye nabishobora erega ari ibintu bidashoboka ku buzima bwacu ndamutse mubonye nabishobora ego wumva umushaka se ego ko Jordan nukuri kandi single by the way nabikubwiye huye nago turahagera nyine nyine ubwo profit ukavugireho ndi single I'm single and searching kandi kurondera muri serie Shakuri, I don't want to joke. Apana uza ashaka ku No. Uko bitakwigendera. No jamais. Je mwizina rya Yesu. Toka sata. Dushaka kintu kiri straight. Uzi ico ushaka nandi nzi ico nshaka. Nese Juda. Oui. Ndashaka kubaza ikibazo tukira hangaha. Akenshi iyo turimo gushaka. Hari igihe dushaka ibirenze ibyo natwe dushoboye ku managinga cyangwa kujera. Sibyo? Ubundi mbere yuko ushaka umuntu ushobotse cyangwa ushoboye urashobotse yego ndashoboye ega uyambwira ukuri nkajeho ndashobotse uwungwiriye ni anshoboye like mu buzima busanzwe ukunda umugabo umeze ute Juda akunda umugabo umeze gute wibitekerezo ngo tubeshye ndakubona utahura mugabo umuntu ngaje ndakubesherega ndabisoma yakubesha ngombwira rero ngombwira umugabo mwiza akunda gusenga nkunda umugabo akunda gusenga iyo ni imwe umugabo mwiza ubivuze nta mugabo mwiza mbona umugabo mwiza aba mwiza bitewe n'uwamukunze ego avuze neza urabyumva hari umuntu udakunda abagabo barebare urakoze rero ubwo wakahiriye ukambwira uti rero umugabo muremure yirabura hari inzobe oya nanzobe akagira utubiri twombi basi ariko inzobe apana inzobe nk'iriya muntu wicaye hafi hariya iri too much umwarabu reka mbonero gushimira uri ku buhanga bw'ibyuma ari kudufasha gusangiza abadukurikira amajwi ndetse n'amashusho kugira ngo bigende neza rwose umuntu imwe hazagira umufana w'Igihozo TV uzambwira utari ku uwo muntu ubundi bite hanyuma tunashimire umuvandimwe wacu uri ku ruhande udashaka kugaragara manager aduhaye kakisi bani meza gira okay rero Jada ikiganiro tugeze hano gitangiye ubundi twe tutaragitangira ukunda umugabo usenga ugakunda umugabo muremure ego hakunda umugabo atahura yumviriza abagabo mwe nimwumva gute nimwumva mushaka ntimushaka kumviriza icifuzo cy'umugore nimushaka kumenya first of all ifo ko mumenya partenaire wawe akunda iki ameze uku afite défi ibyiza byiwe nibi ibibi byiwe nibi eske ndabishobora cyo ntabyo nshobora umugabo wumva ibitekerezo gusa yumviriza ibitekerezo nimuraba ubwiza gusa cyangwa kunateye manzi umenye wo muri kumwe ukuntu ameze umenye iciza n'ikibi ushobora kuba ndi kumwe nawe gutya ntekereje
mugabo ntuzi ngene nshavure eske nshavuye urashaka kubisiporta can you manage iyo nshavuye ushabwa atoke ashavuye ndashaka mu manage hari umugabo w'umushavuri w'umurakari uyumvise ukuntu urakara cyangwa uduzi acayiruka avuga ati oya ya mugore ntawe nashobora yawe kandi yamaze kwinjira mu buzima bwawe then why are you running unakimbia nini wirutsiki guma hano ariko ikibazo kibaho Joda hari igihe abantu bahishanya ibintu mu rukundo ari nabyo bibyara ibibazo byo kutihanganirwa nyuma ukaba witwararitse aba muntu mukundana mwamara kubana ukahinduka isasu ego oya je no prefera hari abandi rero bazi gutestinga iyo nk'umuntu avuga ati jewe nk'umugabo iyo umugabo avuga ati jewe ngira shaka umugore yego umanza gutestinga rero umugore ukamumenya parti yaryohewe ukamenya parti yashavuye ukamenya parti eske ukamenya nyene eske yonye ya Kenya ameze gute yonye yashavuye ameze gute iyo ari mu mihango ameze gute abagore bari mu mihango nabo bahindura mood urabizi ivyo ntabyo nzi ufite byinshi byo kwiga weyo nubanga iyo bari mu mihango mood irahinduka umugore afise mood zine mu kwezi zimbwire rero uya nyine mbwire nta kibazo afise mood imwe reka tuvugana n'abantu bakuru afise mood zine mu kwezi hariho iyo mu mihango hariyo ataraja mu mihango yinjiye mu mihango tugende gake mu mihango na ovulation urayizi tugende gakeye okay iya mbere ataraja mu mihango yiteze kuja mu mihango nuvanga abafite isura itandukanye n'iyasangamo abarundi muntu iyo agira je mu mihango yego abameze agira depression umenga afise depression agumarira ibibazo birazi munguki ego uzobigukoringa nimba utavyemeye icya kabiri kane kwati agiye mu mihango rero yari mu mihango abashavuye abafise umushiha thank you uvugisha ukuri ego icya gatatu avuye mu mihango yinjiye aharyohewe rero atanguye gutwenga aseka ari muri mood naho ngaho niho ubona Paul ufitira aho nyine abameze neza bari muri mood nziza atanguye gutwenga ibintu byarangiye ibibazo byashe umusanga no muri pata ameze aryohewe nyine aseka bien hariho ni iya kane muri ovulation hamwe abagore basamira hajya bayifuza umugabo so ni mood zingana ni wahanda ashobora no kukwiteretera no gufata ku ngufu so ni mood zine umva izo mood ntazo narinzi Imana ishimwe ko nanjye ndi hano nicaye ngo nige nawe witera gatebe wicare wige tuganire turebe ese mu isanamutima twakora iki kugira ngo ibintu bigende neza Joda turacyari mu kiganiro kandi kiryoshye nkushimira uburyo uri kutuganiriza rero tukiri aho ngaho izi mudu zine umuntu yazimenya gutugukunda afise kuziga none ega ziba mu kwezi nubwo umbwiye ko mu kwezi utaba wabona nese uko nta wigeze ambwira ko izo mude nye ziba hari abatabizi none niyo mpamvu muri relation babwira communication nico cambere communiquer n'umuntu vugana n'umuntu mubwire ubwo nakubwiye ikimbabaje nkubwira ati ebana sheri simeze neza ndashavuye numva ibibazo bimereye nabi wowe nk'umugabo rero nkawe utuvuga ahanya yagira je mu mihango hari mu mihango atanguye umubwiye ikintu akabwira ahemva mu matwi ubwo utangira umenye system utangura nawe ufata kalenda akalendire wandika aha nuko ko numva bitoroshye kujera umugore no mu kwezi ukabona nko muri iyo ndwi ariko aragutuka mu yindi ndwi atanga gukwegera nuco bibona nawe cugega cutangura question mark tuvuga ati ni giki gihindutse ko ejo bundi wari kuransuguma ari kuramerera nabi ubu kutangwe kunyegereza nawe rega nk'ugucubwenge nse gucubwenge mukamenya abo muri kumwe ariko rero Joda reka nkubwiza ukuri
buriya abagabo rwose turi abana. No abagore bazaba abana namwe mu babana. Reka nkubwire impamvu. Niba ku myaka mfite ntarahura n'umuntu ngambwira ati rero mfite ibyiciro 4 mu mezi mu kwezi kumwe. Ubwo nturahura n'umupartenere mwiza, rondera abapartenere babakwiriye. Wanze ubyumva ikibazo gihari. Ukaba utarahura n'umuntu abwira ati mfite ibyiciro 4. Ndima abantu 4. Siko kuri buri kwezi from January to December. Ni byoroshe. Nabyo abantu mpamya ko hari abantu benshi batabizi ibi bintu. Babimenya batabizi babimenye, mumenya abapartenere mufise, mumenya wo umuntu mwarimo abantu bane. Umugore agira modu zine mu kwezi mukazime, kandi ushobora gukundana nuwo iyo hageze ko arakara ugakunda n'uyu maybe atarakara cyane. Yego. Ukazogena maybe mu yindi relation ubundi arakara cyane mu mengo no musazi. So ifa kubimenya, kumenya ati nje ndi mu rukundo n'uwo muntu arakaruye uku afise stress uku, kandi ukamenya afise stress ndamufasha gute, ndamuha amakado. Abagore ubwo ndamuha amakado, ndamuzana ishugwe, ngene muri supermarket ngure chocolate, nivyo ku kwezi ibintu bitoya gusanga urakamye situation irabaye ka. Ni ikihe gihe kiza cyo gutereta uyu muntu ufite ibihe 4 mu kwezi? Igihe kiza wamuteretira buri gihe cyo kumutereta. Buri gihe cyose ni situation nziza yo kumutereta. Kubera iki umenya gusicumuha, umenya ngene ubivuga. Yego. Abagore bakunda amashurwe, twari shurwe yari mu mihango babashaka kujya ibintu bisosa. To genda muri supermarket ugura ka ice cream, ugure chocolate, ushemo n'amashurwe umugire. Bivuze ngo iyo wamukubise umwumba atari muri icyo gihe muri muki. Umwishi. Genda kuri KFC. Udafite se ubushobozi arabigenza ati. Chocolate basi nangahe? Chocolate irahenda. Okay basi. Mana none birage abasi nivyo bakire rero. Ni urimo nivyo abakire. Abakene rero mwemere bazara badiha bababwire nabi muze ngo sawa. Ibi ntago bifitanye isano n'urukundo rutuma abakobwa baca inyuma abagabo. Akavata umugabo mfite n'undi binabi nkora ntabimenya. Reka nirebere n'undi ku ruhande n'ubwo ari we nkunda. Ntabimenya ntabyitaho, nta nishugwe ndabona. Ishugwe ni iki cyane? Flower, ikirabo. Flower y'ururabo, yego. Flower. Yego. Bouquet. Ako sindabo muzikundira iki? Turabakobwa duba dukeneye guteta, dukeneye urukundo, dukeneye keya. Mu kwezi fata mu munsi umwe basuzana ishugwe muzanira. Cyangwa ushiremo n'agafaranga ngati okay arabadakunda n'amashu n'indabyo. Mubwira ati ndaronse n'ibihumbi 100 genda ukore ka shopping muri supermarket. Ariko harabakunda ururabo kurusha n'amafaranga. Yego, ivyo navyo ufise kubimenya bwati umugore wanjye akunda ama flowers cyangwa akunda amafaranga kamushireho na duka. Ntajya ngo ururabo rwa buri kwezi. Kubera ngo rugugwa ngahe. Egare n'indabyo z'amahera make. 3 no yara uri kunshira maringa hariyo. Ngo ni 3 mu kwezi. Reka sha numva ko mwe mwatese niyo mpamvu bazoza barabatuka bababwira nabi. Mu kumenya mood ni kumenya we ega si miss yose ni kumenya. Joda ikiganiro kiraryoshye. Utangiye kunkerebura no kuncanganyikisha kwigisha no kunyigisha. Exactly. Ni mwicare mwige turebere hamwe cyadufasha kugira ngo dushobora aba bagore ntago byoroshye. Kandi maze kwanaliza mbona ko buri abagore muturusha ubwenge. Urabyemera se? Abwira fear woman mutinya abagore. Turabasumba ubwenge none si ni umugore siwe aba taking care umugabo. Agatenkeye umugabo agatenkeye n'abana ababigenje gusa ubwenge. Mubaza kandi kabazo. Igitsina gabo n'igitsina gore ninde ucuka? Gucuka uva kwibere. Gucuka mbere. Ninde uya? Ucyumve neza iki kibazo. Gucuka no kuva kwibere. Yego kuva kwibere. Ninde uva kwibere? Imbere cyangwa inde ava kwibere inyuma? Huya. Muri rusange. Umugore no ava kwibere. I don't know.
twenziki ega nabizi nawe ufise kunyigisha ko nta mugabo ucuka umugabo of course nta mugabo uva kwibera ntabwo wumva icyo bisigura ndabitahura umugabo se aracuka oya nyine mbwira umugabo ucuka nawe uva kwibera oya nawe nitwo nabitahura nyene aha wese wumva ko ari bihenze mugabo none numva ko mugifyina mwe muraconka even ku myaka mufise muracate gufyina murateta muracafyinye muracara abana muracashaka ko mukira abagabo bakuru numva ko ari mwe mumeze neza twe abagore ntituba turotwonka namero konka yene muronka birana nevuga mu kinyarwanda muronka turo ibazi muhora mutse abana n'abagabo base n'abana yatari ngo birakunaniye kuzana amashuka umwaka mushya muhire ku nshuti z'Iryozo TV by'umwihariko nanjye Timamu Jean Baptiste ndahababereye kugira ngo tuganire na Joda umurundi kazi mwiza w'ingeso nziza imico myiza niko bivuga mu kirundi ingeso nziza imico myiza birasa hanyuma Joda ku myaka yawe irashira buhuye n'undi muntu ku mahirwe yawe ya kabiri murakundanye mugeze no ku rwego mubyaranye umwana ariko wenda ntimwakomezanya ngiye kuri singo urabyumva byakugendekeye gute muri urwo rugendo ni rwari rworoshe do byari bimeze bite dusangiza iyo nkuru anyway urukundo rero rugitangura ruraryoha rugenda kuba rubi iyo ari urusigayemo wenyene yego undi yagiye yagutaye ugasanga ubyisanzemo wenyene usigaye urababara wenyene yego ni ya experience nyene kuba kwa mubabaye byakugendekeye gute twarakundanye n'umuhungu ndamukunda pe cyane ku buryo hongera wumva biruse wa wundi wa mbere uba wamwibagiye yego ukimukiriho ke wamuva inzone yego ndamukunda kandi rero nkunze rero nkunda nabi yego nkunda umengo ni investment umengo ibindi nzo yakura urakunda ukinjira neza cyane ukabyifira amaguru amaboko umutima byose nagushira mu ruhande n'umubiri byose n'umusatsi n'amano n'inzara mvuze wese ninjiramo wese urinjira maze kwinjira ugera ngeramo ndicarira kumbaho nicaye basize denyene abakubyashemo amubyara neza ariko nyene mu nyuma rero namaze kwakira iby'umwana nenzi yuko basi rero abagore turihenda tuba tubaze ngo iyo twabyaye n'umuhungu aca yemera yakiriye ko ari umupapa bankubise gori mu minota mikeya basoje bavuga gusimbura umusimbura yari tayari kera yo ariko ndabyakira niho rero mu nyuma nagenda atahura iyo ubabaje umuntu nawe bazokubabaza tu bayita kama rero nagiye gutahura yuko mu rukundo mujye musaba urukundo nawe uko ukunda umuntu ariko nawe bagukunde urukundo rurababaza tima cyane rurashisha narababaye cyane kandi ibaze rero kubabara aho nagera aho nakora umutipe wawe araza n'umukobwa wumva ubu basimbuje ubwo mfite umwana mu rugo nabyaye umuhungu akambwira akacazana na girlfriend mushasha ugifite umwana w'uruhinja uruhinja mva narakora haraho nakora bakaza umwana yanganaga nka gute yarafite amezi nk'atatu naramusiga wajya kubona ukabona yizanye n'undi mwana mutoya baricaye aho ngaho nyine umutima ukanja mwarabanaga cyangwa byabaye twabanaga urumva narabyaye yego naratwaye inda ntwaye inda we arataha yaratashe
yari umunyarwanda by the way ubwo ndabafisemo rero natwaye inda ndamubwira natwaye inda yego arambwira okay arabinezerewe yabinezerewe yaba yarababajwe nuko yaguteye inda cyangwa maybe we yari yiteze ko ndayikuramo maybe bivuze ngo uyu muntu ntabwo yari yaragukunze ibyo nyene ariko abantu bagiye bibuka ko irari n'urukundo birasa irari niki irari kubumva ikinyarwanda barabyumva irari no kwifuza umuntu ariko utamukunze mubyita gute mu kirundi kwifuza nyene no kwifuza niryo rari rero yego nuvuga ngo kwifuza umuntu no kumukunda ni ibintu bibiri ugasanga uramwifuje umwanya mutoya mugabo yego navyo biraba bizi ko bibaho yego ndetse binanagorana abantu kubitahura ikindi rero no banaratahuye maybe abandi bantu maybe badakunda cyane iyo maybe agiye muri relation bashaka ibintu by'umwanya muto hamaveyo adashaka ibintu bya attachment ngira nivyo nibajije atabashaka ibintu bya attachment ntago ariko kuri mbwa kumwe ngo turi muri relation urabona ko ego umukungu arankunda rurihi cyane ni ivyiyumviro reka musobanurire n'abadukurikiye mu kiganiro babonere ko kumviraho irari cyangwa kwifuza umuntu bisa no kumukunda uyu muntu umenya ryari ko agukunda umenya ko umuntu agukunda hirya y'irari iyo mwamaze gukorana imibonano mwaragiranye ibyishimo runaka by'ibihe bitandukanye nibwo umenya ko umugabo agukunda bitari uko kwifuza uhise ubyumva noneho hanyuma ikindi kintu kibaho kinagora abakobwa cyangwa igitsina gore muri rusange iyo umugabo agushaka atagukunze ashaka gukoresha imbaraga nyinshi kuruta uwagukunze kandi nivyo kuko bashaka guprofita yamara rero gukoresha za mbaraga kubonye uko aje niko asubirayo dushobora kuba turi abagabo babiri tugutereta twembi uri kubyumva hanyuma njye ugukunda nshaka ko nyine ugukunda apana kwifuza ngo ndagira ngo nabo batwumva bari mu Burundi cyangwa mu Kirundi bari hirya no hino babitahure neza uyu nguyu kwifuza akakwereka kagukunze kurusha njye ugukunda kandi warashaka gukoza akigendera aha ni naho bigoraniye anyway nuko ariko rero ndakubwira ibintu nk'ivyo rero biratuyobya cyane gutandukana cyangwa kumenya urumva wowe ushaka urukundo ubuzi ngo wakunze umuntu ubuzi ngo umuntu agera bakakubwira ko bagukunda ubuzi ngo umuntu aragukunze umutima wawe uramwakiriye umutima wawe uramukunze umutima wawe uramwishimiye ugasanga uguye mu mutego yego ugasanga uguye ku muntu utagukunda rero biragoye gutandukana biragoye kumenya n'umutima wawe kugira rero usubize mu bwati ntiyagukunze tabura ihangane nawe kacukuremerera ugashaka kugukomplika nobe warukaye kumbaza ngo twabigenza dute twabivamo tubivemo oya twabigenza gute igisubizo ari ukubivamo okay twabigenza gute urumva ushaka kumenya uko wabigenza yego kabisa kugira dutorere umutsi n'abandi bose ko ni ikibazo kiri serious kandi kigora abakobwa muri rusange n'abahungu muri iki gihe sivuga ngo ni n'abakobwa gusa oya impamvu nza ku bakobwa buri bundi uretse ko isi yahindutse ariko nemera ko wakunda umuntu kanabimwereka ko umukunda kandi uri igitsina gore ariko 90% ni inshingano z'abagabo 10% nibo bashobora kubikora noneho rero uko bimeze uko wabigenza nukuye kufita abantu babiri bose bagukunda bakubwira ko bagukunda umwaka urarikiye uwundi akaba atakurarikiye agukunda by'ukuri wabigenza ute urumva hari ukuntu wabona igisubizo kitari ukubivamo oya none urumva ko wabubuza amahirwe yuri yagukunda ufise kumenya ngene ubi anyway sinzi mbwa ikintu cyambere nukumva umutima nukumva umutima ico umutima wakubwiye haje umutima nico kintu cyambere dukwiye gukurikira tumanza kumviza kwandi ico umutima ico ushaka ico umutima wacu ico ushaka cyangwa ico ushaka kutwerekera like something
wemera ko abantu badakunda ibintu bimwe ego hari abantu bafite urukundo ruri naturel rutareba ibindi bintu rutari force canke rubaye rukunda umuntu we ubwe ego hakabaho n'urundi rukundo rukunda ibintu uramukundira famiye aturukamo ubushobozi afite uyu munsi akazi akora imodoka agendamo umwenda yambara yego urabyumva yego n'urukundo ruri naturel umukunze just like that uramukunze umva urabonye umuntu uramwishimiye utitaye ku byo afise utitaye kwasa umutima ubwo nibwo rukundo naturel by the way warushobora uramutse uhuye n'umuntu ukamukunda cyangwa akagukunda biramaze kumbaho ndamaze gukunda naturel umuntu urumva se ukiri muri iyo mood cyangwa wayivuyemo narabaye disappointed n'uwo muntu naramukunze naturellement uko ari nahuye n'umuhungu umuhungu turahura nenda muzi igihe namumenye tugenda namumenya biga bwa mbere namumenye muri stress sinanitaye iby'urukundo ntabyo narishaka nari focus n'ubuzima nari focus n'ivyanje yego ntabwo nari nshaka urukundo hanyuma ndamubona vuba kandi ndamubona kandi igihe namubona nari maze iminsi mvuga ati maze igihe nari muri relation ndashaka kuja muri relation wumva ukeneye urukundo ndumva nkeneye gukundwa ndakeneye mbe n'umuntu chambona wa wundi none ndamukunda mugabo sinari wumva ntubitekereze sindabishire mu mutima ndamubona kandi iciza uwo muntu nawe yari ankunze ico gihe mugabo yari afise ubwoba bwo kumbwira ko ankunda yego mugabo akaguma mukunde akandabisha urukundo mugabo uyu arankunda mugabo puro mama no ubwo ambonye ambwira ati umugore wanje atwenga ico duze kubonana kandi cyanavuga ati ku mutima arambwira ati ntwashaka urukundo nguyu wawundi nakwise umugore wawe yakubwiye ngo iki twarahuye arambwira umugore wanje iyo ni sawa ndambwa urino urakomeye ati sawa umutima utugubira utifata turahana nimero buke arambwira dusangire tugana turasangira akambwira twaraburanye ndamubaza ni sawa umeze neza urino arambwira yego arambwira nyine impamvu arino ndambwira okay ni sawa turasangira turaryoherwa mu nyuma arantwara muhira ndataha tatuguma tuvugana rero ni message utangira kwishima uti ndashubijwe ndaronsa urukundo ca dutangurira aho kandi ni yarameze neza pe yarambiri mu bibazo mbwa umutima wanje urumva umukunzi uko nyene ndamusupporting uko nyene niyo yaronse n'ikibazo hari kuno rero abagabo mutazi ku managinga stress na canke ibibazo murimo yego cyane cyane iri wenyine akumva amahoro mu kubinsigurira nkamutorera solution mwumva nishimye shabira ryoha urumva nkishimye mugabo nababaye ukuntu ashobora gufata hari ukuntu yafashe ukwezi hari ukuntu niyo nakunda kubabwira yuko ifo kumumenye mu partenaire wawe yashavuye amera gute nararakaye ndashwana gushwana mufita gute ndabyumva nibyo nyine ndashwana ukomeza isanzwe ndamushwanira nyambara gize ubwoba ambaraga ubu niko ameze iyo yarakaye aragenda marukwezi atamvugishije wamushwaniye ukwezi kuva itariki ya mbere gushika kutari ya nyuma atarika aramvugisha jewe nanje nguma niyumvira uko atarika aramvugisha chansura muri wa mubabaro kandi umva gusa kugira umubabaro w'urukundo nawe nshaka kuri mama hamunsubijemo so I was like no way ibi nagari c'est pas normal nshaka gusaba kandi kubabara nshaka gukundwa amasemba bari akacaso akagaruka kambira ngo nashaka kukwigisha ngo nashaka uhinduke nutse urankarira no ça c'est pas normal iyo uri kumwe n'umuntu iyo mukundana iyo ukunda umuntu mwicarike umubwira ati ibi nibi ntavyo nkunda sinkeneye ibi nibi mu rukundo naciye mvuga ati uyu nye ntari seri ntushaka kumpana uramana nakugize iki ugira umana ukwezi kose
urazi ukwezi ibyo naciyemo mbe urazi ko urukundo rukubabaza hamwe umara iminsi utaryama no kurya bikanga no kurya byanze uri kuriyumvira okay basameze neza basarakomeye kubera iki nturi kuraronka feedback so birababaza so naciye ncika intege nacitse intege ko navuga uyu niyo namukorera azava anyicira munza avuga ati wewe no rurababaza pe yego rurababaza mugabo uraryoshe iyo muhuje n'umuntu urukundo ruraryoshe rero nosabe ko abantu mumenye gukominika mumenye kuvuga kuganira n'umuntu mumenye iyo unkoshereje aho bwira unkoshereje tukumvikana mugabo ibintu byo guhunga hari abantu bahunga running ukahunga kagenda awe kumbwira guha umwanya that's not okay bigeze aho ngaho rero wenda turimo tunagana ku musozo w'ikiganiro cyacu Joda ugize igikomere utewe n'umuntu wari wakunze gufata umwanzuro wo kubyarira umuntu si ikintu cyoroshye ni byoroshe pe ni byoroshe cyane ni byoroshe umutima wo kudakuramo iyo nda wawukuye ntabyo niyumviriye nari mfise ubwoba nari nabuze nawe nuyikura mu noja kuyikuriramo he ndabigenza gute n'abagenzi nari mfise basi bamizo advice so navuga ibiba bibi kazi imana yo mwijuru ihari so ibiba bibe wari uri mu gihe nawe ukeneye umwana cyangwa ntabwo wabitekerejeho ndiko ndironderera ndacariko ndirondera ndacariko ndashaka ubuzima ivyo birabaye so waba warageze aho kumva uburyo kubyara biryoha iyo umwana amaze cyane biraryoshe cyane uyu mubonye bikugendekera gute cyane ndumva umengo n'umuti naho mba ndi stress n'umutima uruhutse yego bivuze ngo wabonye igisimbura agaciro wa wundi ataguhaye yego kandi nawe arabirekoneza arabibona ko byabaye n'umuherezagiro yego ubu ngubu mu byumba kimwe papa w'umwana ntidukundana ariko gukundana turavugana bisanzwe mugabo mushobora kudakundana ariko ukabona ko abiha agaciro ko waramubyariye agakunda umwana ni agaciro wese karabiha agaciro umuntu agavuze agaciro nyuma baramubyariye afise kugwana gift ababwira ati oya tuve muri ibyo bizana ibyaravu naho muhera muvanga ibintu oya nawe urashima nawe tujya tubwizanya ukuri no nugushima niba umuntu afite undi muntu bakundana sibyo navyo nanjye akaba afasha umwana kubyo ashoboye bikeya sibyo bireke kuba byinshi ibyo ashoboye akaba ashobora kumenya amakuru y'umwana cyangwa kukuvugisha kuki bitaguhagisha ushaka ko arenza ubwo urashaka ko mwongera mukajya munagira akampoza akambwira ati warababaye sinakwitaye igihe wari ufise inda mbere urazi ko umuntu afise inda ufise kumwitaho kamubembereza ibyo byose nje navyo nabayemo so aravuga ati afise kumbwira ati warababaye kandaguhe pole warambyariye umukobwa mwiza umbyariye umukobwa afise ubwenge wabona azabikora ryari mu minsi iri imbere nabaye umukire nawe si umukire ntagakunda impano nzwana arihebuye ndabishaka ntayo uzaba ukeneye nta mpano uzaba ushaka ubu ndabishaka ubu nye ntaramera neza ibyo kuzabizana bameze neza ntabyo ukeneye oya namaze kwimenya oya nabi mu ntameze neza mbwira ati jewe warankoreye umuti mbabarire warabaye mu bubabaro sinakwitayeho wari ukeneye urukundo umwanya ntaruguhaye hariya umuntu afise inda bakeneye urukundo rwinshi warakoze gufata risk ukambyarira wavuye vraiment ukama umukobwa mwiza afise ubwenge nk'uyu so ushatse vuga ngo nazaguha impano mugiye kwakira cyangwa gufata impamyabumenyi y'umukobwa wanyu ntabwo uzayishima nayimpubu niba teguhabye yimpubu ndayishaku apanejo nakize ubu nameze neza ngira ati akira ba something nibwo wayi feeling ego vraiment kandi yonjohera yo cyane pe
reka rero dukomeze kubashimira mwebwe mwese mubana natwe kandi tubabwira ngo ni Joda turi kumwe ku Gihozo TV. Dushimire wowe ukoze subscribe kugira ngo dushyigikire dukomeze gutera imbere. Mbabwira ngo kugira ngo ibintu ugende nagumana wowe ibintu kabyihorera kubera ko ibintu birashira. Hari icyo wamuye uyu munsi nikingirira umumaro ariko kukugumana ni iby'agaciro. Ndagushimira kandi nkomeza kwa ikaze mu kiganiro nubwo kigana ku musozo. Turi kumwe n'umukobwa mwiza turi kuganira mu gisate cy'isanamitima. Joda, uyu munsi mu mwaka 2026 rero umerewe ute mu rukundo? Oya, mu rukundo rero reka ibintu byose wanyuzemo rero tima muri mu byifuzo byose nshaka muri 2026 ndashaka urukundo ndashaka relation ndashaka relation iri sérieux pani yo kunkina singene gusa kugira imitima isimba wongera kuzengera mbure appétit mburi tiro ibyo navyo nshaka kandi pe Imana ibifashe ndavyanse mu izina rya Yesu ndabikemeye ndavyanse amen ndabituriye yaho bigume muri 2025 turabituriye mu izina rya Yesu ndavyanse ndakene abari ibintu byo kumbuzabuza byo kuri up and down no nshaka ibintu biri sérieux ndashaka urukundo ndashaka gukundwa urashaka no gukunda se ndashaka gukundwa gusa no gukunda ndashaka gukunda of course urukundo rwo gutanga gonda rufise yego urumva rubi umuntu akunda ndakunda cyane umukobwa akundana umutima wo gukunda ndawufise unkunze of course mfise gukunda. Niki cyagufashije kugira ngo usenywe mu rukundo susenyuke muri make wangizwa murangamutima yawe yakumeretswe ariko ubu gifite urukundo wabyitwayemo gute wabigenje ute? Abenshi usanga kugira ngo mbigusigurire neza iyo abenshi bahuye n'ibikomere mu rukundo baragivinga yes babivamo burundu. We niki cyagufashije? Ngira mfise urukundo rwinshi rwo gutanga numva rutazashira n'umumengo nzashira mugabo mba mfise limite mba mfise limite ubwo iyo nambwiye kubona yuko ibintu bitangiye kuba nabi wituhunga cyane karta ngade pardon singene ibintu byo kwiyatasha nangwe mbone manza ikintu camira mbwe ni communication numvise muri communication ukuvuga ngo hano ni bimeze neza yego uvuga ngo umuntu nta byengo ugira jamais ufise kuza imbere yanje ufise projet ufise akana bandi byo kubeshwa umugabo abesha umuntu abesha ndamukapta mu minota 2 utange kumbesha ndakumenya mu minota 2. Joda, hari akarengane abantu bagira akagukunda ariko bitewe n'ibikomere wagize ugasanga wabirenganiyemo. Kubirenganira means ndabigusobanurira. Nk'ubu niba narakomerekejwe mu rukundo twahura nkashaka kukugenzura nitwaje ibikomere nahuye nabyo sinzi niba uri kucyumva neza ntago icyo kintu uvuze gisa nacyo urashaka ukagira ama attention ariko akomoka kubakubabaje kandi uwuja gusanga akaba yayazira kuyazira no kugiri nyine iyo limite yawe hari ubwisanzura utagiha umuntu mu rukundo kubera wababaye none ko ikintu cyari kibazo no mu mwanya wowe ubuzi ko mba nababaye jewe nk'ubuje ndakubwira je narababajwe mu rukundo sinkeneye kubabara kandi wowe nyimbuje uje imbere yanje ufise urukundo rwo kuma runyereke ndagwakiye niyo namara kubona yuko unkunda mbwa ati ego uyu nivyo arankunda hama undeke rero nisanzure ndakwisanzurewe mugabo uje wihutisha ibintu nambwa ati ufise kumpa umwanya ufise kumenya uyunye nivyo yarababaye ivyo bintu byo kwihutisha niho ningiye kukubaza reka tuhagume cyane kibivuga ntago byaba bifitanye isano nuko uyu mbere yaza gugahita umuha kabirimo mu buzima bwawe n'ibyishimo byinshi uyu yaza ukaba wabimwima bitewe nuko ushaka kubanza kumugenzura arihuta haragiraje none urumva batabirenganiyemo oya nagume nga arindira icyo rero nacyo kiri mu bituma abantu batongera kubona bakunze oya tubwizanye ukuri nawe misigura ko uje wihuta ambere ko wihuse se kuki udashaka ko twihuta buretse gato nyine tubwizanye ukuri Joda uyu munsi ngewe wahuye n'umuntu ndamukunda uramukunda uranihuta niba ari n'ibintu urabimuha niba ari n'umwanya urawumuha niba ari kumusura uramusura ngewe ndaje nyuma y'uwo muntu uranyimye urumva
shizeho witwaje ko amalimite. wa undi wahaye utangiye kundimita utangiye kungenzurisha imibare myinshi urumva utari kundenganya koko ariko ndakunda kuba ego nivyo siko nta karengane wumvamo ego karimo mbwari kanda kuba none wowe nawe uje kumbabaza mu Oya. mwanya urabizi ko nababaye siko Eh. ubuzi ko nababaye mu mwanya siko mu mwanya kandi umwanya bivana n'ukuntu ufashe aha buretse gatoya kuki imbere uwo mwanya utawukenera gukeneye urumva atari impamvu z'igikomere ni impamvu nyene z'igikomere hanyuma nkwiye kuzira igikomere se uretse gato ntufise kukizira ahubwo ngwino ufashe nimba unkunda ngwino ufashe nkire ngwino ufashe unkunde iyo manke nagize umfashe nkire ariko urabizi gufashanya no gufasha umuntu ni ugufashanya gufasha havuga ushaka umva wowe ushaka kwihutira hariya reka nkubwire amakosa abakobwa mujya mukora kuki mugira gutya ugashaka ko nkujyana nkugura iyo KFC nkaguha udufaranga nkagura amavuta uretse gato ni keya ndi kwivuga njenali sibyo ariko we nakenera kumpa ibyo ufite ukabinyima ko ariho muturushiriza ubwenge mubiterwa n'iki mbwiza ukuri uri umusirimu ndabizi uri umunyamugi waciye mu bintu byinshi kubera icyo akenshi twebwe mutwima ibyo dukeneye ariko mukadusaba ibyo mushaka tuba dushaka kubamenya kwanza mwese ngiye kuki utareka nkunkumenye reka ndakubwire rero ikindi naco urashaka kuba uhari attention kwanza umanza kwanza guha umuntu urashaka kumuha iyo ari muri besoin iyo abikeneye ukamanza kuraba kwanza iyo abikeneye ukamenya kwanza besoin yiwe like eske ari mu kibazo nk'iki ndahari arakeneye support nk'iyi ndahari nk'umukobwa w'ubwenge uravuga ati uyu nyarahari like arambereyeho arasupportinga uravyumva aho nk'umukobwa w'ubwenge uvuga ati okay uyunye nivyo kandi ufise no kumenya kubona umuntu w'akamaro hari kandi ikindi naco harabihuta akaguha nawe ukacumengo uyu niwe ashaka akaza akaguha umva nka bimwe bavuga kare ariko arakwatira ugasanga waguye muri piège kandi ibyo navyo bisaba ubwenge bisaba byose bisaba kwihanga bisaba kwiga umuntu twese duse kwiga twese cyane twebwe abakobwa duse kwiga abagabo kuko mwebwe hari uza yihuta barakabigusukamo mu nyuma akagenda uhita umubura n'utabigusukamo ukavuga ati me busiwe ukaba confused ubigusukamo ukaba confused so n'Imana gusa ifize kutwigisha kwanza icambere twige kwikunda nitwihutire mu rukundo kuko urukundo n'Imana gusa nguja ku mavi Imana ikatwereka ukuri no gukwirikura umutima uvuga iki ku bantu bavuga ko nta rukundo ruba hari imibare urukundo rurahari mbwasi niba twari gwa bose ariko wumva rufite ubwo gutanga ndarufise mbwa eske hariho abo hanze bo kuruma waje ngene unkunda pani ivyo haru ibaze nk'umuntu mushaka gukundana akakubwira ngo n'umusi ndarusha no kuvuga n'umusi sinkeneye kuvuga ayiwe uwo ntago abagukunda uwo mushiraye kuko niyo ryabijwi rya Sarayi waca amarenga ukuva mandika ngo yanumamagare cyane ngo n'umusi sishaka kuvuga ngo ndi busy oya ngo sindi muri mood yo kuvuga n'umunsi ngo ndi stress Joda turimo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu mbibutsa ko ni Jozo TV nshimira mwebwe mubana natwe umunsi kundi kandi mbasezeranya ko tuzakomeza kuganira kugira ngo turebere hamwe hari inama imwe ndibuze kugira abantu ku musozo w'iki kiganiro cyane cyane bibaza ngo nzatandukanya gute umuntu ndarikiye n'umuntu unkunda by'ukuri nzatandukanya gute umuntu nyifuza numfitiye urukundo by'ukuri turaza kubisorezaho hanyuma Joda niki gikomeye cyakubaje mu rukundo umaze kunyuramo wumva utifuza ko kizongera kukubaho kimwe cyangwa bibiri bitatu umugabo kunci inyuma byakubaye birakubaza yego cyane ngo bibonye utese cyangwa wumisha amagambo oya
narankundana n'umutipe ndagenda muri voyage ndatembera nko kusigira umuntu wambwira je natembereye uzuraza wugurura inzu akayaga gacemo like umukobwa mushiti wawe cyangwa umugabo yego boyfriend yego afite nyine urufunguzo rwawe rwo mu rugo nyine rw'inzu sawa arambwira nta kibazo turaza rana abasoma you never know anyway arambwira it's okay nta kibazo ndagenda ndatembera mu nyuma umucuti wanjye narampamagaye ati eba waraje ningawe ya kwinzu yawe umenga urimo umuntu ngo nta muntu urimo aha ndibaza ko harimo umukobwa ntiwanavuga uti wenda ni utekeze ko ari sheri gusa sheri aba ari bize kandi sinibaza ko yaza nje narinzi ko aba ari bize atagendayo baraguhamagaye agiyeyo arashaka kumbwira ati eba ejo naraciye hagiye iwawe ibintu bimeze neza baraguhamagaye rero numva barampamagara ndagira dute ndahamagara aba banyu ati hari umuntu ari hagiye wanje toya ngo ari umuntu w'umukobwa ngo narinzi ngo twe tuzi ni sister wawe tanga umugabo yarazanye umukobwa mu nzu yanjye wikodeshereza ariko niwe wayishyuraga wenda yaranyishuriraga yego mugabo rero umusheri wanje ariko yazanye mu mugabo vraiment byarambabaje narabuze amahoro namaze n'iminsi ntaryamye bwa none waraje urakonfirma urirebera usanga nibyo sinako nari kure kandi sinanitegura gusa nahatumye umugenzi wanjye ambwira ati fata video call ndabyibonera neza ndabyibonera neza aho niyo nshaka ati urukundo ruragahomigo muhita murangizanya gutyo cyangwa mwari iyi nzu urabirenga oya twaciye duhebana naciye mvaho ndanimuka ariko byari bibabaje nababaye pe nababaye kuko nari ndamwizera yari umuntu nizera kuko hari umuntu utuje n'abagabo batuje barateye ubwoba nibo babi nabona nige babimbwiye nabwa ntabyo ashaka ntabwo yabitinyuka ntabyo yashobora numve ngo niko ndarota numve ngo ndi minso z'abawari yego sinzi bukeye umutima urambwira ati hamagara confirming maybe mu babanyi ndafa guhamagara just yego kumva mu ijoro nawe mvume ngo uriya mfite wanjye yambeshe maybe mengo ngira yasinze nameze neza maybe yabaye confused numva mengo inshuti wanjye meze maybe yachanganikiwe mu mutwe ntabwo umuntu je mutipe ndamwizera ntavyo yakora aha banyijije umuje usanga byararangiye usanga yarazanye umukobwa kandi abagabo akakubwira ngo navyakoze akemera kwikosa nini wapi barabesha ufise proof ati none proof inayo akakubwira wapi ni bubeshi ngo suwi wanje ngo namuzane umugenzi mu nzu y'ibanje ntabwo yakuye kari bimwene wabo ngo namuzane umugenzi yamuzane mugenzi ngo yamuzane mugenzi namuzane umugenzi wawe mu nzu y'ibanje kugira ngo amwifashishe kuko yako umugenzi wa n'umukene cyane ku buryo yaguze basi ni hotel amushiramo Tangwa ibubeshi rukurakora mubesha nabi ni muzi no kubesha nta n'ubwenge ariko wabona ibyo yavuze ari ukuri hari nyine yari inshuti ye yagira ngo afashe nta n'ubwenge mugira ubu mugira umubesha nabi anyway ariko se reka Joda tukira mu nyuma nyene nashizemo ishavu nyene nashizemo ishavu yawe ko narakane yabyemeye ati yego nivyo mbabarira sinzosubira mbwa yagusabye imbabazi kuri icyo kintu yego ndambwira this is too much nshaka nkora ikintu nibi nababaye pe cyane kuko namaze iminsi nabuze itiro nanutse rero yo stress irananura mu minota mike yamba nanutse nababaye cyane kubyo ndi mu rugendo ndi koza nari numva umutima ugumutera numva umutima utari hamwe maze iminsi ntaryama maze iminsi ntajya ndi mu rugendo umutima rumeze gutya usimba cyane so anyway mu buzima nyene nuko that's life mugabo nyene
one day batarakundwa ntimucike intege, one day muzokundwa, babakunde cyane, munabyibagire nuko mwababaye. Yo. Reka rero ngushimire wewe wabanye natwe mu kiganiro, turi kumwe na Joda, turi kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu, aho turebera hamwe icyakorwa kugira ngo wowe utarakunda be wakundana neza. Ni naho soreje ariko nta hanonosoye, abaye inkoca amananga aravuga ati nubwo wenda twebwe byagenze gutya we bishobora kugenda neza. Ikindi ndagira ngo wenda uze kugira inama abantu basenywe mu rukundo bagahungabana. Ni benshi badukurikira tubana nabo bahungabanwa mu rukundo, ugasanga barahungabanye babivuyemo burundu. We nk'umuntu wagize umugisha wo kumva ufite urukundo rudashira rukoraho, ukifuza no gukundwa no gukundana, wagira inama iki umuntu wabivuyemo burundu? Anyway, cyambere iby'urukundo rurababaza cyane, kandi si twese tubifata, si twese urukundo babasha kubyihanganira. So advice ya mbere nobaha bwa mbere no kwikunda kwanza, kuko ntawe uzaza gukunda gusa uko wikunda. So ufise kwikunda, wikunde wimenye, hanyuma wamaze kwikunda n'uzomenya rero urukundo ruzaza rugusanga. Umuntu wese urukundo ruzamusanga. Twese dufise aba soulmate bacu aho bari. Twese turafite, umwe wese afite soulmate wiwe, w'Imana yamuteguriye. Muga first of all manze mikunde, umuntu wese yikunde, wikunde umutima bwacu ndikunze. Mane n'imyaka nk'ibiri wikunze atana relation imwe. Oya naho ngoro babisi. Iyo tinze mu gikomere. Reka rero baje mu maroration rero bakubitwe n'amagume. Amagume ibagwara ama pressure ko rukundo. Mamanze umuntu yikunde, wikunde, witahure, ku buryo nawe winjira muri relation bavuga ati je nshaka iki, nkeneye gukundwa, nkeneye iki niki, nkeneye mariage cyangwa nkeneye fiance, cyangwa nkeneye gukunda gusa na mariage nkeneye. Okay, Joda rero asoje atanga igitekerezo cye, ariko nge sinyumva kimwe nawe. Uraza wenda kuba wari cyo ushyigikiye nawe wumva nkuko abyumva. Ngiye ku giti cyanjye ndakwifuriza yuko niba warakomerekejwe mu rukundo, wihutira kuva mu gikomere ugahura n'umuntu kuvura kugira ngo kire. Iyo utindanye igikomere biba inkovu. Rumva basubire kandi bakundane babakomeze. Igikomere watewe n'umugabo uzakivurwa n'undi mugabo, igikomere watewe n'umugore uzakivurwa n'undi mugore, igikomere watewe n'umukobwa uzakivurwa n'undi mukobwa, igikomere watewe n'umuhungu uzakivurwa n'undi muhungu. Igikomere hamuje mu rukundo umanza kwanza gukira, ugakizwa nande kumutari ubundi muzakundana, ugasenga gena musenge, ugasenga si Imana izasimbura umukobwa cyangwa isimbura umuhungu. Iyo uzaza suyiryame mu gituza. Okay, nawe bagenda umva ave mu gituza. Izaguha bizuse cyangwa iguterure. Izakugurira biskwise. Bizu ngo rero niyo igukiza. Wewe ngo munazo gwa bizu uri kuratekereza ex. Nguri utekereza ko abaje uyunya uza bizu image ubona mu ex. Nago ufise kwanza gukira. Oh yeah. Ababa babaje mujugunye. Ababa babaje nimufate mujugunye. Biragoye kwibagira umuntu yakubabaje ntima. Biragoye. Ngero nsigaye ubugahunda mfite. Ukimbabaza gatoya. Ucaja muri relation. Reka mbaze nkusobanurire. Ubu gahunda mfite 2026 mbahe nitangazo. Urumva? Umbabaza unkorera ikosa ry'ikintu abasha kwihanganira. Nemera ko gukunda no kwihangana. Gukunda no kubabarira. Sibyo? Ariko niba unkoreye ikintu gituma dutandukana ngewe nawe, ngomba kwirukana niruka direct uja cakundi. Gahunda ni kwimeze. Ntabyo gutinda mu bikomere, ntabwo untegereza ngo urebe uko ngo namaramutse. Oya, ufata ubuzima bwanjye n'urukundo rwanjye urujugunya hasi, undahita rutoragura twikomezanye. Reka ndakubwira, aho kuja kurondera gukundwa ubuze kwikunda. You are running, ukuja kushaka ugukunda. Manza wikunde imbere kuja kurondera undi. Ibyo ndabyumva, ariko icyo nkubwira, niba nanagukunze ngomba kugukunda kubera ko nikunda. Ubundi se ni gute ngukunda niyanze? Hari abandi batarabitahura. Kandi kinini utarikunda usanga bagiye gukunda n'umuntu atagukunda. Nibyo rero nshaka kunoza. Manza wikunde hamuje ni umenya kwanza akakantu ko kwikunda tugatindeho. Sishobora kuja gukundana n'umuntu atankunda kubera erega twumvikane Joda. Sishobora kuja gukundana n'umuntu antakariza umwanya. Uravyumva? Hari abandi abashaka guforsa. Timama nkangerageze ntameze neza
mugati mamu nta effort ashiramo niyo ndamubwiye Joda, maybe byo kubaka utarangira na mukunkonjesha ndashyushye tuko turatakaza boretse gatoya ndashyushye ndashaka ko dushoza dushyushye niba ukunda ukaba unikunda ukwiriye gukunda kubera ko wikunda of course yes. kuko gukunda ni inyungu y'ibyishimo byawe niba ntakubonamo ibyishimo sinkwiriye kuba nkukunda kuko sinanikunda yego ariko niba nikunda nkwiriye gutekereza icyanshimisha kandi kinshimisha nuko dukundana turabyemeranwa ibyo no kugenda mukikunda ngo mukiherera ngo muri mwenyine ntabwo uzahunga agahinda udafite ukagukiza ariko iyo ufite umuntu ukunda niwe uruhukiramo bisobanuye ngo deja kwikunda nuko ukunda ubwo ukuraha abantu inama yuko bagende bakundane n'abatabakunda baje gutambura Jordan niba mpisemo kugukunda ndagukunda kuko uri ibyishimo byanjye nibatakaza umwanya baja kurondera urukundo aho tari bagende barondera urukundo aho ruri utagukunda nawe numukunde gendana n'ugukunda ariko wabyemeye ko gukunda bigendana no kwikunda of course abantu mufite amakosa yo gukunda mutikunda mufite ikibazo wabare bafite depression Deka no mbasezere ciao ciao nakagaruka kandi mwakoze kwana natwe muri kino kiganiro Imana ibaha umugisha.